Ассаламу алейкум, Юахырым телеканалында жанлы yayında хаберлер. Менің адым Муслим Умеров. Балыққа ким тиді шарлы акция бүгін Украина ичішлері назерлігінің бинасы күнде кешті. Фаалер Арсен Аваковдан Көтекілішув давасыны ос незареті алтына алғаныны талап етейділер. Тавсилатлыжа Ирина Сорокованың левхасында. Украина ичішлер назерлігі янында 50-ге яқын адам топлашты. Олар Назир, Арсен Аваков, Сиясима Бус, Володимир Балухнын көтекленмесі ішіні өз незареті астында алғанына істейлер. Украина милет векелі сабық Сиясима Бус Ахтем Чигозда келді. О журналистлеріні бұйыш истрафында спекуляциялар епмаға чағырды. Дейкі Балух Русия есірлігінден азат етілген сон, бір ел девамында ярмаданын ижғалден азат етілігі оғрында құрешті. Весь цей рік він, як зв'язниця вийшов, він ні одного дня не сидів, щоб з кимось не спілкуватись, не зустрічатись, не їздити по Україні. Цей хлопець, Володимир, він за Україну там, в тюрмі, він і за вас там боровся. Балыққа кім қол көтерді акциядан сон милет векелері ичішлер назерлігінің реберлігінен айтышмақ кеттілер. Ніяке це не битовуха, ніяке це не випадкове явище, тому що за останній рік кількість нападів на активістів, кількість тиску і нападів на проукраїнські налаштованих українців, на патріотів, на волонтерів, на ветеранів, вона дійсно зашкалює. Шымдыки вақытта Володимир Балух астаханедедір. Она амелият япылды. О реанимацияда. Бүгін Балухны Владыка Климент зиярет етежек олды, ама оны ебермеділер. Мене в тюрму до Володі пускали. А тут я не можу потрапити до нього в реанімацію. Цікаво, що начальник поліції, прізвище яке не розголошується, скриває і що вони бояться, щоб я побачив. Владыка Климент нечун оны хастаға ебермеділер. Суальнен Украина сағлық сақлав назеріне мураджат етежек ола. Це преступна ситуація, бо людина знаходиться на межі життя і смерті. І не допускає священника, щоб священник помолився і зміг зробити все необхідне. Це злочинці гірше, ніж ФСБшники. Шымдылық Балухнын сақлық ала қында ечбір тахмим жоқ. Файлнын хафами ярасы бар. Қолы век көпірчік кемігі сындырылған. Сентябрьнің 7-сінде геже Киевде сабық Сиясима Буске уджум етілді. Оның джеп телефоны веб банк картасы жоқ олғанына бергеледілер. Полис уджумны яғмачылық деп хасиетлей. Қырымда жәлжелер Қырым-татар лидері Мустафа Джемилевге қаршы махкеме отырышыны яныдан ішлеттілер. Соңки отырыш Эрмени базарының ижғалжы махкемесінде бір айвелсі олып кечті. Ерімадада дава іші Мустафа Джемилев сыз кечі, оның адвокаты Николай Полозов айтқанына көре, отырышывда Шаат Мубин Нибиев сорға чектірілді, екінші Шааты Латынен махкеме бинасына келмеген. Был допрошен свидетель обвинения Нибиев Мубиин, который рассказал о событиях 3 мая 2014 года по эпизоду о незаконном пересечении государственной границы. Он увидел, что там собралось значительное количество людей, около 1000 человек. Люди вели себя мирно, никто не проявлял никаких признаков агрессии. Хатырлатмақ керек ки Мустафа Джемилевнің іші Русия криминаль кодексі бойынша үш маддеден кечмекте бұл ижғал етілген Қырымға 2014 сенесі келген вақтында Санки Дерсін құқсыз сыныр кечмесі. Патрон Веселянын эмаль сақланывы. Қабатлав тарафы ona 3 жылдан 6 жылға қадар апысты отырышывны сорай білер. Русияның тағат комитеті даваны Мустафа Джемилев Қырымға маршы акцияда иштирах істегінден сон яныдан açты. Албуки наразылық юруш коронавирус себебінден ред етілді. Уйдырылған Хизбут Тахрир іші бойынша екінші Бақчысарай группасының отырушывы соңки стадиясындадыр. Бүгін Сиясима Бусlerдің соңки чықыш сөзлері айтылды. Sonra, yani сентябрьдің 16-сында махкеме нәтижесі шығарылacaqtır. Вот и практически закончились эти процессы несправедливых судов. И все участники на стороне несправедливости старались обернуть в обертку законности свои притеснения по отношению к мусульманам и исламу. Так получилось, что Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что эту обертку
за которой они прячут ложь, должны снять мы. Экинчи Бахчисарай Хизбут Тахрир давасы мабюслері махкемеде соңки сөзге чықтылар. Сервер Мустафаев махкеме залындан україналарға мураджат етті. Українською до усіх українців звернутися і нагадати, ось ми є такі, кримські татари, мусульмани Криму. Я гадаю, що завдяки усіх цих випробувань, які прийшли до нас, до Криму, до України в цілому, усім стало багато зрозуміло. Багато людей стали, їх обличчя стали ще краще бачити. І я гадаю, що тепер, як ніколи, зрозуміло, хто такі кримські татари, хто такі мусульмани Криму, і хто є друг, а хто є ворог. Тому нас разом тільки багато, і тільки разом нас не подолати. Сияси мөбүслер адамларға дестеклері үшін миннетдарлық білдіріп ерладылар. Біз кетерміз ұзаққа, саулықнен қал гүзел Қырым. Иншалла қайтып келерміз. Аллах разы olsun. Біз еминміз, тезден қайтып келерміз. Аллах hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Кечкенде Ростов-на-Донындаки арби махкемеде махкеме мунахашалары екінленді. Адвокат Алексей Ладинын білдіргеніне көре, махкемелегенлеріні махкеме отырышына 2 саат sonra кетіргенлер. Бұның үшін махкеме отырышы узанған. Соңки сөзге чықмадан евел адвокат мөбүслеріні ачылғанлары үшін ебермеге, мунахашаларыны есе ярын үйкенлемеге риджа еткен. Махкемеджи есе өзі түшінгені кебе япқан. В районе 19 часов председатель судья Зубаиров предложил высказаться в прениях последнему из обвиняемых Сирану Салиеву. Защита заявила о том, что, собственно, уже начинаются пытки голодом, и время судебного заседания за регламентом. Тем не менее, судья это проигнорировал, и Сиран Салиев, ему пришлось высказаться в прениях. Ростов-на-Донуда махкеме отырушы вақтында мабүслеріні дестеклемек үшін Ахмежетте Қырым гарнизон арби махкемесі янында фаалер топлашқан. Олардың арасында Сиран Салиевнің анасы да бар еді. Хадим мені ебермеген үшін межбур мында олмайы. Сақ осына мына жемаат келді, у тарафтан да неден ел тұталар. Сақ осынлар. Шахсы енді біздің балаларымыздың. Экинчи Бахчисарай Хизбут Тахрир давасы 2017 сенесі октябрьде ФСБ хадимлері Қырым татарларының евлерінде кутлеви түнтүвлер кечірген сон пейда oldu. Ишелжилер 6 кышны Русияды терроржы саляган веясақ етілген Хизбут Тахрир тәшиятына аляқасы олғанымен қабатлады. Бұ Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Зикирияев ве Эрнес Аметов. Ярым елдан сон 2018 сенесі Русия құветшілері Бахчисарайда дайки кышны яқалады. Бұл Қырым бірдемлігі Джемат бірлешмесінің координаторы Сервер Мустафаев Ведем Смаилов. Екінші Бахчисарай Хизбут Тахрир давасының эснасы училдан берлі девам еті. 8 Қырым татар үшін қабатлав тарафы 21 ел сер тапыз жазасыны істей. Давам мүслері өз қабатсызлығында исрар еті. Махкеме қарары сентябрінің 16-сында белі олacak. Қырымда кечкен күн ішінде ковид хасталығына оғырған 67 адам тапылды, бір адам өлді. Ижалетілген ақиярда соңки 24 саат ішінде бір яны коронавирус хастасы қайдетілді. Умумен пандемия башындан ижғали алтындаки ярым адада 2010 инсан ковид-19-ға оғырады, 36 хастасы әләк олды, ақиярда 590 адам хасталанды, 20 өлді. Қытай Украинада түневін 2582 адам хасталыққа оғырады. Бұл ақта сағлық сақлав назиры Максим Степанов білдірді. Хасталыққа батқан шер лидерлерден Киев, бұнен берабер Харкив, Тернопіль, Хмельницк, Львив ве Ивано-Франкивск вилетлері де жедвелді бірінші басамақлардалар. Умумен алғанда пандемия башындан 145 бин Украина ватандашына COVID-19 тейді, 320 учу әләк олды. Починаючи з 1 вересня наші діти пішли в школу, і в нас на сьогоднішній день перебуває 145 класів, було відправлено на самоізоляцію. 145 із 199 704 класів по
країні. Вони були відправлені відповідно за рекомендаціями лікарів, епідеміологів під час і під розслідування. Украинаны сербестве бағымсыз көрмек бұл режиссер Весиясим Абусолған Олег Сенцовның баш істегі. Крым реалии интервьюсында денишмеден сон аяты насыл кешкені вязатлықта болынған илк 6 ай ішінде тыш саясаты әрекеті ақында айтып берді. Шынды есе Украинаның Керчек бағымсызлығыны әлде еткенін істей. Должны вернуться в свою территориальные границы, вернуть Крым, часть оккупированного Донбасса. Да. Это имеется в виду настоящая независимость, получается, потому что мы пока не до конца независимы, потому что часть территории нашей оккупирована. То есть это входит, деоккупация Крыма, в одну большую цель построения нормальной страны. Это ощущают все крымчане, получается. Да. Те, которые настроены патриотично, проукраинские, татары, они, конечно, чувствуют себя в полной оккупации, просто что вас захватили враг. Я пожил в этой состоянии всего 2 месяца, мне хватило на всю жизнь впечатление, что такое оккупация. Тайганның яны сакинлері Русия Девлет циркы әрекетінің тоқтатылғанынан соң Қырымдаки сафари парк Тайганға 8 сумтраны капланы яшамаға йоллады. Бұл ақта паркның сайыбы Алекс Зубков білдірді. Вот здесь 2 самца и 6 самок. Суматранские тигры отличаются от тех тигров, которые есть у нас, но хочу отметить, что тигры приехали в хорошем состоянии. Я редко видел таких красивых, здоровых тигров в цирках. Хорошая девочка. Да. Будақаларға бұл соңки малюмат еді Крайме.Суспильне.Медиа сайфамызға кіріп сағылық нен қалыңыз.